Weekend ya tariki ithandatu cia mweri wa 12 mwakene turiyo 2025 wambita muthoni wa kiramana mwananili wetu wa mathitho ni Paul Wangujiri betekire tukunenkerie chiwara chithirite chetukinyela methene yetu ya ndeto ya Meru TV weekend tuthiatire kimitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amuna kinya tuthiatira akirisikinet na Pang Meru TV kenda kugwata ndeto kathomba ura chithirite achitunduka a Meru ome ya Meru na kinya thigurune yetu yonthe ya Kenya betkeria anko wate ugani na taulo ukethi chethiunku Merry Christmas tukiambiranire chireketie utukinyela methene yetu ya ndeto ni ati nende Gladys Muse narone murwamiri wa Meru Hospice ira nende ni cibitari ya kumba kwithira ikiailia ajiba murimo ywa nyimba na achumirite na kuri thirikari ya kaunti ya Meru akumba kwithira bakithara na waka cancer center au Meru renjire mwe kumba kwithira bakirwa na murimo ywa nyimba na kinya ajiba murimo ywa nyimba abona araba komba kwithira bagita kuwata utungata bugima bo mwiri kuringana na Gladys yari nende kaunti ya Meru no kayetete na mbere na kumba kwithira ikiongelekana makarika ya murimo ywa nyimba mutugi wa Kiambi haina riboti ikundi gia sania jamiro kia yara kibatongere tuniere kimotwiri runguru wa sana charity ni baikinye cibitari ya Meru Hospice irane ya gutungatira jeba kansa kire gutethera mubango bare na juju agochwa kigena kia nguru kia milioni 40 ni kenda gwaka wodi cia jeba kansa cibitari jiri na nguru kia je 500 twina muoroto kana twina vision ya kwambiria ward aria aje betu bakejaga na makamama na tumakomba ku receive quality care na nursing care na mibango eu mibangi na yakwiye gukamilika na nikyo sana charity baronere ni bwega matujoin nikenda tumbe ku create awareness na tumbe ku raise fund nonto turenda 40 million art very valuable na ikatokwenda kwanyania art ina kanya kire kukuria mogongo na community na kwa ito chokia nkatho nonto management Meru Hospice netwete kanya ka artistic expression netwete kanya ka kumba ku express new ideas nonto fundraising kana funds challenge ra nene mono organization inge ikurukaira na nande mubango jojo gwaka wards 40 million tuto yanto babethi tu representatives ya sani tukagwatana na Meru Hospice na ntuko ya narua ojorantu betaga kire charity kana fundraiser na mantu mwanya bado tujete ku donate influence yetu asani bajete ku donate post chiao na post hiji irato record narua chikethero ikionya nagwa kuma dhaiji monka tuko run in February na tukoromba thirikari county government of Meru amona kwithira bena cancer center murigo jo cancer jo tumbo thirikari yake organizations ya hizi non profit making organizations ichi chumiretie na efforts cha kurwana murimo jo cancer na imbiji nyabo baketha bena run yeto mountain run itukoromba mapema mbeche ire kethora chikiuma ke mountain run chithiro ichukumba imwe kwithira igitetheria organization ni cha Meru Hospice kuringana na Gladys Muse murungamiri wa cibitari ji na rombete thirikari ya kaunti ya Meru igwatanite na thirikari nene gwikirane na utwiria bwa mnara murimo wa kansa jokuma akiuga kagitanaga ka Meru ni atikiana nene murimo jojora jukinyite kinya kiria na baba nini Meru County twina cases nyingi muno na kiria wore nginya ngurukini ati twina cancer cia twana mbere gutira ina cancer nyingi cia twana lakini twana nitukwija na cancer kwa wingi muno na so far tutiramenya ni mbie gutuma Meru County ithira ina cases nyingi cia cancer oni de Gladys kuringana statistics inguri account yetu to embrace research ni batenge mbeca nikenda tumbe guthithia research ureta in one aria twita kuraitha ajie jakwao urethira in a certain village ukethira ajie 10 in one locality na still
kinya ethirwo ni bagutritwa bado twagiri gutreat the source tumenye thina jiri ni nae kuma otherwise kwaria mantu jakuka cancer ni inge imero na guti anything tukuthithia ntikuona tugisolve any problem ni arero barombete mwingi gucuma iria kuthimirwa murimo jwa cancer kuri ona nguruki kumenyithia mwingi guru ya murimo juju na rĩrĩa ndĩ as an HIV activist ndirererwa ti about HIV awareness akitumbo create not to create nya about cancer because no nya cancer no ikulind na no loelia ama waigua baku nini the Meru Spice bagotoa the information ukaona cancer ni rakinyira inya kiana banunu so nike kintu kira mbomba kwira Mumeru when they are out to watch are spread this awareness nonto awareness temto omwake awareness neto twinde nonto murimo jori ajo kweto jo ke community yetu so we in the community you too know with the awareness kiripotera Meru TV kuma cibitari ya Meru Hospice gicigo bunge kia North Menti Beta Mutugi wa Kiambi. Ivoya muno mutugi wa Kiambi no ndubo twambiriria riboti cia Meru TV weekend na njira ikinyanilite mugithi ywa kiama kene pe no kaywitite na mbere kuba kwithira yukigi kanwa ntere cionthe cia Meru na kinya ome ya Meru rwareba wikinyite ntere cia igembe ria ati kana Yembe Central na renende bakiaraniria na atungiri bakiama kibakiaraniria na kariba ruterwa Yembe bauritia kariba kuwata mbaru akiama kene kinya uciandikithia kiri kiama kia nope na kukiwa tambaru irenjire moya utira nende bokinya no tukinya Mumeru wirekanyilika ina chwa imwene riboti ya mwandiki yetu wa Ndeto Murithi Waba. Kwa hivyo nataka tujiunge na huyu mzee anaitwa Mporo Aburi kwa kiama kia Nopeu ni kwero kia kujiunga na muguru huyu wa Nopeu tutazonga mbele. Mugithi jwa kiama kia Meru gikumeka ya Nopeu jumbite gukinya Igembe Central ndene ya miligone ya Igembe. Bakinyite giutine Kipkona Kiengu Kawiru na mai ithatu amwe na KK aria bethiritwe bakira Anthony kenda bakomba gucumiria gujukia kura ni kenda bakomba kuringa kura ciao 2027 kuringana na ora kwagirite. Kiama kietu kia Mumeru na kio ni Nopeu kira kena pate linda Mporo ibuisie Mporo loi ibuisie Mporo Abori ikaba kwa kara kietu loi Mumeru wa kanyera kaina soni mwene tibwa kou kiama kietu kia Nopeu. Atongeri ba kiama ki bakiaria baugite ati 2027 kiama giki gikethwa kugwata inya na gikethwa kina bunge o amwe na MCAs na governors na senators na ndia Meru ni boritu kugwata kiama ki mbaru na njira yonthe ura kuombika kira gitongeretwe ni mubunge wa Tigania East Mporo Aburi aria antu bonanitie wendo bubwingi muno kiriwe eno tera isie Nopeu kiama kia Meru eno tera isie Nopeu kiama kia Meru urugo pando koroka sawas ya kirega utanwa wajini bena kiama kiwetwa unda aluya bena kiama kia Ford Kenya na ANC na Mumeru kwe kiama loi kwe kiama turimukai nebio toto kwetu register tuinde kiama kia Nopeu nikenda Meru tukiandira twena bargaining power ibora iberu kinyamira muswanda yurare kuyo kwengamira loi yegeta wa drag ibora iberu bou gira yurare tine mtoto fala mwalim ambunge beto bonde ba Meru baturanja bawatu nukora oro nekele onge ni Mporo Aburi ina nunda boerenza to ataika na keto njara to atai mutano baba mpa njara dan kele na Mporo Aburi to se Yembe
ende Nkuruki ntuku ya narua igukare na kinya arombi bakura urokwenda MCA ya ruterwa Athiru Rujine urokwenda kwewa gitiki kike MCA na kiama kia Nopeu kou kiama kietu kia Nopeu ikyo nkethiankiromba na kekura naoni nkoboromba ora ndebwerete renge na renge mpeni kura sienu nde Mheshimiwa Soseti Kaweria ora bukuona ngiokerie Mumeru nobu nabu nkeyande bokerie utemana toera siama bingi nana na toena kiama ke Mumeru wetu karanete loi ora kobwero utemana bodura muntu otewenu oni Soseti ntiare riko mpeni kanya kauka MCA wa Rojene bombe obotongerie nkona toena ana betu abainge muno antu iboshumiritie na wingi na kugwirirwa ntutububu mbura bagwiriritu Kenya TV ya Meru TV amwe na Thiri FM. Murithi wa banki reportera Meru TV kumaja milioni ya Igembe Central. Ibo ya mno mwandiki wetu wa Ndeto Murithi wa bakumantere yucha yembe no ndubori botu na njira ikinyanelete akariba kithatu iraire wandine ya boge taisti bachumirete na kutheumbia MCO oponene wije kene ya runithuranira araba gwete MCO kumarira bamwere kuro tibeti na mbere ethirite akireta wandine nkuruki bonekete kuria akwaniro na kuria kuwatambaru ngavana wa Meru Mutumanto ethinki akiwa kinya wote mirandi ethirite agike rutereru rwa boge tani riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff wagituma tukuinka yake nyuma ya kariba kaira kumira na kuthumbia bunene MCA wao arundiranira na ndi muthenya jonarua na bwa kariba kithatu ni baumirite mutongeria uju na kumumeneria bunene ni kiria baugite arundiranira ni ndata ya maendeleo nuntu gutikethirite akibathithiria na mono kumulika barabara cia ntere ici cia kithatu cia thirikari ya kaunti o amwe na Ndagacha Onera muthoro yo munene muno mbere yama nonto bwa Mheshimiwa Aroni Thuranira twamwere kura tumwenderete na kwanja mbere nyaga kuibisha kiama kia rais onthe guru kia UDA nonto kio twamwere kio kura tuija ke yo tutethia ende Aroni areta gwita kumama Aroni omare mtokwa na kuruka Gitumi ndamuthura kabisa ankaja kaira maandikwa na kalika ya kaya karinga bokondigeria Aroni wanwe one time number 2 Aroni aja kutinjira tegaga ikadaro tutende kinya kithatu na aria ekira kandagacha Aroni one Aroni aja kithatu kikyo na gwita kadidine atakinya maandiko kinya kadidine ankaje itonga bire kwa bakanjarare akachoka wanwe kurukia karibaba ni baugite Ndagacha ya Kiaru ni yetekirigiria gikinene kia maendeleo ntere iji bomba kuna tuibora tukwaria turi amwe ekuru baba inge muno bairwo ngorora batarauna nero nkoria atere Mheshimiwa Thuranira nekegi otoma otwairirie ntukunenkere kura na tukanenkera na wendo tukauga gutunge tukumenya no mwana wetu Aroni Thuranira imbie gutoma orega igututethia choni yetu egaiti na twaugite nigwe tukuthura tutethia wa gaiti na nandi otethia otebu tukuona kiri ugwe ndauga Aroni Thuranira oni tangu kira ndungi Kiaru ndamura oni ntukwira watwithikire mwekuru kuna mwekuru ure ogwete Rujine na ngo tutuma twamuringa thimu twamura Ndagacha itu tafadhali tegero ni gitare ambura kinywa ntora thithio Aroni imesumare ekirwe mwatugurire twageria kumwira urija tugura mesumari kana turi kwenda kinya wija wona kira giutuma tukano twakira Ndagacha aturingire thimu atwira nejete neke mwiso koririe thimu mutiteka kwe mutea atwenderetie batugurite batu mwambe barabara juju twagitire kiangu twatura makongoro jariku jau na Mheshimiwa ora weta gwanto ethinkia no ndigaria ankaigwa nto ethinkia ingabana ende ngabanewe eturaga bwegembe na bwaruguru na ara buri
abakorua kaira abakorua kithatu abakorua bogeta ndoria bogeta re katwarumirwa kanyata twathithirwe. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Jeff Wagituma ni mwandiki wetu wa Ndeto na Ibwe ya mno. Jeff Wagituma tugete na mbere na ripoti cietu ayuthi ba kumarutira Mount Kenya na muno barani athiati ba kiama keyundi yene ndiba chumirite na kwari na mwambo yemo yantiri na kuwa bagete na mbere na kugwata mbaru thirikari ya Rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki nende batangasete Kithure Kindiki ari mwaria wa mrutere rwa Mount Kenya bakiregana na ndongo kana ndwarire chithirite chiki arirwa ni Gachagua akiwa ni atongeretie rutere rwa Mount Kenya nende bakiwa kumanende Kithure Kindiki niwe mwaria wa rutere rwa Mount Kenya na kibakiwa kinya ithiro birari kubini ni mbere no thibirari kiona ni ilia kiati nowe ngo mwaria wa rutere rwa Mount Kenya bakiwa bo bare ayuthi bagetana mbere na kugwata mbere thirikari ya Rais Ruto na kinya thirikari na munini wawe Kithure Kindiki. Gikundi kia mbeu mbithi kuma Mount Kenya na barani athiati bayundi ye ibachumirite na uchamba na kuwa Profesa Kithure Kindiki niwe mwaria wa Mount Kenya. Andu wa mbere North ni maravesanire message ya kirima ni maratumire ndumiriri ya kuga ati onthe maivuva ya Profesa Abraham Kithure Kindiki na nike mutavania wa kirima nike mutongoria wetu nikio karagia on behalf ya kirima kirenda kuga undu gikaragia kuvitukira Kithure Kindiki koguo enda kumenya varia kirima kiri anandu atinde ukithikiriria andu uthikiririe Kithure Kindiki nondu nike mwaririria wetu twita andu a kirima. Ningwambira na kuga congratulations kwi mujumbe rathurirwe mbere North na mbuge ni thank you kwi our deputy president na thirikari yetu yonthe na mbuge ni wega tondu deputy president wa Kenya Professor Kithure Kindiki no rugamite na mu Kenya na ngiwa mu Kenya na uga mu Kenya wonthe kuma mundu ya mukuru nginya mwana ora munini nginya muyuthira ivo nani tabakwa nita muyuthira mbuge tathu yuthira ngwete maundu mengi muno maria turugamirite namo mamwe me maundu na kithomo mawira na mirivire ya kithomo kiu bakiaraniria na metha cia Ndeto ibaurite Rigathi Gachagua reke wikumia akiwa niwe mwaria wa Mount Kenya na nende bagwete batio mumenya na kinya ithrono binini bya mbere no thini bibirari kionaniriga kumenya no mwaria kithurano kiu kia mbere North andu engi marona tako kirai tu a kithurano kia mbere North lakini kithurano kiu watoria tweritwe ni Rigathi Gachagua the former deputy president kithurano kiu nikio kirai gituike determinant ya kirima kivagi siasa kaitene ukauba wite babagete na mbere na kuwata mbaru thirikari ya Rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki. Koguo ni nguria mbeu mbithi na ni nguria andu onthe a Mount Kenya tunyitane turari behind Professor Kithure Kindiki na nigetha tuvote gutwarithia region yetu na mbere na tuvote kuiga in a position ya gukorwa twi varia mbere thiine wa siasa cia guka guosa giti kia presidency endiria President Ruto akarikia second term yake. Ambuge thiu twita yuthia embu ni twaria na twauga na tuthi na mbere na kurugama na thirikari iria ikwe thaa ici na nginyagia arikitwo ni rutite wira mwega thirikari ona tugucokia 2027 koguo twita ayuthi ni twauga thirikari ino twina ni thie tamu igire na nginyagia mbuge tondu wa wira mwega uria munini wa president aturutirite twakinya 2032 nike twarekera bweta president wetu theta wanarika turonire tubate go support the government tondu na thirikari nira turorereria na maundu maria matukonie ta wanarika. Iboya muna mutegeri wa Meru TV no ndubokona kanya ko tuthiatira kiri mitando yetu yo kinyane na kinya kiri signet na pang Meru TV riboti yetu nengira kanya gakunuoka kiri chunchiketu kia mbere akende to chia Meru TV weekend ugeta kuraya na tuchokerete na Ndeto ingi kathumba.
Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipps.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Ibuya muno mutegeri wa Meru TV no ntubogwete na mbere na ututhiatira na muno kiri mitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya. Karibu sana akirege chujige ke biele kende tochi ya Meru TV weekend ingi kunenkereche wambita muthoni wa kiramana mona niliwetu wa Mathidoni Paul wangojiri na tuthitu watanire tikenda utire nuko chiwata chonda waro chukari Meru ome ya Meru na kinyande gurune yetu yonde ya Kenya achiari boretwe akwithira bakimenyera anaboka iteneka karutharura ya batachunku manuna mitugo emithuku na kinyotumiri bothu kubonda wa achiambogita kiari Agnes Kayuyu urane nkatha ya mpuru wa buri mubuge wa gicigo mbuge getiania isti ya kiari muranune Yohana Baile baranende baina mawathe na wete kwina bata ya kumenyera ana kaiteneka thionku na kinyamuno kumenyera ana babe na mawathe no tukinyabone ana otayabara bangi riboti ya mwandiki yetu wa Ndeto Murithi Wamba. Ondetharwa nde mwarimu wa special ndarikana na kinya thai mwarimu etharwe mwarimu maisha yake yonthe mwekuru wa mubunge wa Tigania isi ona Mpuru Aburi ura wizikena ya Kayuyu Mpuru Aburi narikitie kumira na kuri achiari bamenyereana bao egitenere rutharu runene ii nikenda ura banekirwa ne bakariba choke bakaribuo January akorikani achiari beto barabara twendana baba inge inkobona ba school baraba
bareketie kuma masukuru jo na bakeja mechie achiari tumenyere ni ana beto egitarira na ndera Christmas kwethera kwena manto ja mainge mono gitare thionko na no torotha roiro raja tukarekeria ni ana beto bethera bae gonto kuonde itwethera tukimenya narana beto bagwita narana beto bare daira ba uchoka mechie na nara bare no bae nawe tukarekeria ni ana bariongo theri njerene kana beta nara tutekumenya no tukwethera kwena mawati ja mainge jana beto bare na kinyana bandaka magita ja mainge achiari bathoganagia mwana omware no enkore ugwatine lakini nyana bandaka ntukuiba kwetha baena mawati ja mainge mono naraba gwita tutekumenya kou achiari tugwatire nyana beto tweje tuchokeria rimo ana January jaura batunenkere na beto baraba thoma babui na tubachokeria ni babui ora to batunenkere bakari Kajuju Mpuru akiaria kiathone kira kithirito kiege kugwiria muno Shimo Mpuru no tuba kumugwatira no tuba kinya kumukaria no tutemo tongerio karawe nkate karetwe ne antu bawe iboga no tuibo mukaretie mugwatira nibo mukarie na narabo kona tongerio bo Shimo Mpuru bote weta boga bokaguta ugendi kure antu amwe tukulalamika na batu tukarekebisha kinya twethera kwena tongerio bokia bokosa ugendi narabo utongeria bokosa na Mheshimiwa Mpuru ijana ugasore ate karija kurega kugasore te sawa kwa utomokarieni narago tete tabo gatwereni narago tete tabo gatochokerieni nkatho Kajuju akiaria muranone jwa ana bara bethirito bataukiri ni rongo mwanya jura juthithikite ndene ya Tigania East aria kwithirito kwina murano jugwiritie antu na kubakenera muno nundu murano jwana baba churia rugite ati disability is not inability na bomba kurungika kiko kiao kana murano jwao oja jwa antu bare bangi Kajuju ekirite ana baba special bare bathithite murano jwao na kugwerirwa amwe na antu bare bangi na bekirite na kuba kumia nundu bakujukia etagari ya kuthithia murano nundu bakujukia etagari ya kuthithia murano. Congratulations Mr. and Mrs. Mwendi nonto wa gotonia Rwendo na gotonia Yukan nonto bo Mwendi gotonia no agore mwekoro na mwekoro no aenda Mwendi na no batwe tuinge ngoentu ko yeruare twejeta gokongoera Rwendo ro Mwendi na mwekoro okie aria bonde baba rite kiathone giki bonenia kurigana na kugura gukwinge nonto bwana baba ba special baria bethito bathithite murano jwao ni bethito bakibakatha na kubakumia muno na kuria nduki imbithi ni kenda ikomba ku kwata ngerekano yana baba muguru yana kadure kawe joy wa mwira thank you nawe Mwendi we kiro tuilo metheno ko batia thank you joy so na igwe ngweretwe no ntuba kuona arito bakwa ibaete ibakurite mwanka agurana mukuru na mwekuru amen utubuto bakwera murungu ibwega utubuto basokeria murungu ngano ikono ntutuga ngai abatethie nje bambiretie ri njeru joy na mwendia mwire ikwenda murungu muno mwekuru leo teyaga murungu nethairwa aina ume na nenda wa ni kwa sababu alipotoka shule akiwa grade 6 waliachana na Joy, maana Joy alimaliza akaenda kwao na Mwendi naye akatoka akaenda zake. Sasa Mwendi akashindwa atapata Joy namna gani? Na alikuwa anampenda. Yaani yule amwendete. Hawana simu. Sasa mimi nikawa connector. Sema connector. Simu nitakia wapi makofi ya connector? Makofi ya connector. One of us agwikira mwekuru wawe mbete na bone kundu bora mete ndaka nyinge no kenda otera mwekuru umana wenda waswe musimbo okero kwa Mwendi Kathure na Mwendi ni baugite disability is not inability na bomba kuthithia murano jwao oja uri antu bangi bathithagia na murano jwa kungwirwa na njira inene Mwendi
na kushukua wewe Joy Kadhure uwe mke wangu kisheria, na hapa ukupenda, ukutunza na kuwa mwaminifu. Mimi Joy Kadhure na kushukua wewe Justice Mwendi uwe mume wangu kisheria. Kidogo Murithi wa banki ripotera Meru TV kumaya mirigoni ya Igembe. Kunate Ibuya muno mwandiki wetu wanthe to Murithi wa bano ntuboribotie una njira ikinyanilite ni wekira hinya akiri endakaira nende ichigwachia baguchwa. Anyway, tugete na mbere na riboti chietu ni atenende siasa cia SHA kana siasa cia mutaratara ya SHA ichitete na mbere na kuwata monki mathikone ya murwari ntere cia gathuine riri wandine ya Kibirichia na bono nyuma ya MCA wa kunduku jekene ya Jacob Mwirigi kumba kwithira kiuria mwingi bachimire no ciandikithia kiri mutaratara yuyu ya SHA untu bora bora anetwa buo na njira inene ni baraba kuromba kura na kinya baraba kuringa siasa mana kinya akari barutereru ari amwe Steve Kanyanya akiwa ndekaba mutaratara yora yaro kabera ya NHIF kulukia yu kunende yasha akiwa ya NHIF yomba kwithira yukirira ajie mbecha chionde ndio yasha yote kumba kwithira yukirira ajie mbecha chionde riboti ya mwandiki yetu wanthe to Mwende Olaibuni. Nacio siasa cia SHA ni watete monki mathikone ya montorene ya gathoine wandini ya Kibirichia bore RMC wa kuntukunje kwa Mwirigi auritia kari vitonyethia kiri mubango yone kenda beta na mbere kugunika. Let me tell you, ondore kanompende NHIF is no longer with us. Imakana ne urongo SHA ekiritango gikanete kuritangoge we memenaga ni all the health insurance that we have in Kenya right now. Na tutumire ni kanya getu na nafasi ile Murungu atwete gushawishi baba inge batonyekere mubango jo SHA. I can tell you for free, I'm close to this family. I know SHA ne terere timanto jo Sharon na around 300,000. It is more than 300,000. So when you tell people that SHA is not working, baba inge tugie odhao turege gutonya SHA eu ndona dharura na antena insurance beta kojokia ya Uganda beta kojokia Tanzania ile nkajokia na so tutonye ni SHA. Let's work on it. Nkuluki mearia ya uguni bosha nekanukitwe bona na musiasa kuma gicigo mbunge kia bore Steve Kanyanya akiwa kabaka itakara NHIF yari kuno ntuni arira mtu irando rionthe kiringanithwa na SHA bure kurira mtu tubia tunini kanotetwo weta na areire ni antu ba SHA itigwita ngugi ibatigio twaija no tukenda takuthani gwita ngugi tutitu ichangaira charo imaka ni urongo so buge jo twanta to changa 2 term wanga 7 term bumenye ibugu twairia no rongo itunogibu na tutiendelea no rongo bu batu turi aringi bakura imaka tema no tutware go kwira bomba kuthogani nomo but it is not normal. NHIF ni eri na nafasi wetaka kukeja kuthura kwino rito cha bubu bukaandika gintu gigitwa appeal either ka wave kana ka bongera mbecha SHA kire bunekere cheuchienu itakwenda kumenya nguruki yariko kulukia tongeria bane bauretie mandereba kutiela ni bakumenyera kaita karabetethetie ngari barabarene na nikendo tiela kutekugea na mitino muno kaitene ka kathionku. All of us, we have a responsibility to ensure ni kinyathere ibikibiki wetithetie itugaturiria kinyathere kirori wetithetie kana ngaringi kana kinya wetete na maguru jukia precaution nikenda tuona tutirabithia mantu ja muthemba jojo gukuna kure kungi njira tio kana tio butuikirite ya gukuonia kinya nara gitete ate aririe ni antu bakena ibone batuikire kinya bumps chiare mai batwe warnings cha kungana ntomba kuona kibao kia andiki danger before ahead of you akarikana
ingara gititata etithiti si baraivuinya ya mbea njirene no ntukirori kirethera igiatero matunda giatonya mundene utano wa bangirio nikiri sinki mundene na gitingithithia u na itundere bongari warumia gichuma kirea jari bangi bara bainjirene ijari ukenda ntubu boneka kairi. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende Walaiboni. Iboya muno Mwende Olaiboni abitha borithi nirabijikene ya kaso bokumantere chatharaka chimirite na kuria chiari abethera bakimenyera anabo kaiteneka karutha rura yana muno akumenyera anabari batika watenda chemapema na kinya anababa iye batikere bagichunkumana no tumiri budhu kubombo gitankuru kinoreti achiari akumba kwithira bakyaile ni achore bakari anabo bawitania nabo ruthene ruri botia mwandikietu wande tondagara waiguna. Kare bithojo ga Boris Moses Kimencho kana kasoba na rutete mbeto kire mugongo gutigeri bako gwatambaru na gutirera mono kagitani gakabari rutharura ya rothigonko akiwa gakaiko kagitana bangi bethagira bari gwatini bagotomera ndawa chiambo gita kwena issues ya drugs and substance abuse in our community sio mbako sia afekta asiari wa hana betu especially yaba kujindere na kudoma sana kendarira bakuthi mbere na kiromo kyao wewe itiko affect kinya antu mama romo gakiwa gore na batana kurothero ikaro bya mataro makanisani wana kinya matorani ko bathomithia goro rya mitugo na mekarire ni kenda kuthondeka mugongo kaja kuma tukwanjira kuthoma kona ana baingi muni bakwenda mathomo mama megwa mari chukuru cietu megwa kinya maentura tendeka gitaka ka Christmas itukwenda twina soba community itukwenda twina soba mind itukwenda twina antu soba society kinya soba in our daily routine uratukuruga mantu metu kinya in our leadership we kwina sobriety kenda antu betu bawata the best services kana kinya the best performing ira kenda weigua kinyare atukutawira chietu wewe mantu mato kurothi makuthibwega kaso bagitambeto aciari mono kuma gicigo munge ketharaka omanyera bira bari nabio nonto bagocokia na cukuru January nonto baingi baiyokaga maketha kuma mindani na kagitaga kambure tiragana ingi nkuromba aciari thaino it's very not okay nonto wa mbura bureta kura nenkumenya we ngai no urithagia mbura lakini tukumenya January kwa kuna shukuru kuromba aciari betu kiratu inakio na kiratu igite turi aciari tukimenyera bwega tugakire na rwiro nontu tukona mbura bwayure tirura bwega kugutu etere nontu January tukaira ana shukuru kenda tuigwa twina kanyamo gakuthongeria ana tababe tu shukuru uyu kuromba wewe wina kirawe inakio kinya wewe na muturi leta share tureyanire muntu nge karanga oronge na karanga kenda at the end of the day tukirugura tukianjira January wewe at least tutinyirikite munora modia kasoba inkwira antu betu patharaka especially mukodhima want bantu onde witi mukodhima want inkubwendera bwigwe bwina Christmas embega na mwanka waimbia wa 2026 na wera eno turare ni ya 2025 kasoba chapa kazi no edite na mbere na irio ende ikathi na mbere kabisa nonto ikasoba chapa kazi mashinani kuma gicigo munge ketharaka nkiripotera Meru TV rieto kambitandagara waiguna DCC sub-county njaro ira iri kumba kwithire kiambire nende nionete chairman umweru DCC wa Bogeta kiaria na ugite nende na kwirukuna no tunethirite akiona bakuritaniria na bongwe obichine yawe riboti mwandiketu wa Ndeto MC Mwitonga. Sub-county injeru ya Bogeta ne umbita kwithirwa ntukwena arua ikigita kugia na chairman wa Njuri Njeke untu bubu ne bujukitwe na gitumi muno ni DCC wa rutere ruria akiaria na ugita nande akugita ntu bakuritithania ngugi nabo na nande mantu jakomba kwithirwa jakibua kiri wananchi. Kwa majina ni Richard Tuwe, Deputy County Commissioner Bogeta Sub County. Leo katika hapa headquarters yetu
tumekutana na wazee wa Njuri Njeke ambao baada ya sub-county mpya ya Poketa kutangazwa restructure their structure of administration, wameilainisha ili tuweze kupata viongozi wa Njuri Njeke katika Poketa sub-county. Na leo wamekuja na wameinstall chairman wa Njuri Njeke katika Poketa sub-county. Tumekuwa tukiongozwa na mkubwa wa Njuri Njeke kutoka South Menti ambaye ni bwana Mzee Daud hapa mwenye ako David ako karibu na mimi, na ameniletea wazee ambao tutafanya kazi kwa karibu katika sub county yetu ya Poketa. Ameniletea chairman bwana Bernard Kirucha atakuwa chairman wetu wa Njuri Njeke, pamoja na kamati yake. Tutafanya kazi pamoja kama vile tunavyoagizwa na rais, tuweze kuweka watu wetu pamoja. Watatusaidia katika kusuluhisha makesi ya mashamba ile inaitwa alternate dispute resolution. Watatusaidia kuweka maboma na jamii pamoja, na wanatusaidia kutoa mwongozo ili jamii iweze kuimarika na kukaa vizuri. Watatusaidia katika, kwa sababu wao wako na historia ya hapa, wanajua kila mtu hapa, wanajua shamba ni ya nani, imekaa namna gani, watoto wake ni kina nani. Wanasaidiana na machief pamoja na assistant county commissioners pamoja na mimi DCC, ndio wanatusaidia ili tuweze kuhakikisha tumehakikisha watu wetu wamekaa kwa umoja na uwiano, ili waweze tusikuwe na crime. Wanatusaidia sana. Nacoketie nkatho cia mwanya ki baria bombite kwithirwa bagitarwa ni untu akaritithania ngugi amwe nabo. Natoa hongera kwa wale ambao wamechakuliwa, na naambia bwana Bernard Kirucha ya kwamba tutafanya kazi pamoja. Mwenyezi Mungu atusaidie. Asanteni. Mtena jange mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga no ntubori boti na njira ikinyalilite na nkulukino ntuboti igira gatanta ndeto achia Meru TV weekend wambita muthoni wa Kiramana amona niliwetu wa mathitho au Karipol wangu njiri. Iboya muno ntuboti thiatira kimitando yetu yo kinyaniria andiki wetu bonde ba Ndeto twabuchukire nkato chemonya muno mwerekere Phineas kinyo wetu akuribwa no ntuboti Meru TV weekend kumba kwithira ikinyanira.